Kardom pinada birta long penili thare sarnong kranse non ada birta angton pen arjui tha. Bithung reng thama constituency along Karbing long Ottermas Council kilik kachedan dun jiatum ron kachedan along palidun de aprang pen kaphere mekera jok bang pletum apit chirujui. Song aphan kekroi ara tuma phan pamang hupro. Karbing long Ottermas Council CEM barim tuliram rong hang pen Karbing long Ottermas Council kilik along chedan dun de aprang pen ke hai ji aphan kangnek alum ke bat. Lakha Trok Bithung Reng Thama Constituency along Karbing long Ottermas Council kilik along kachedan dun ji aphan bang trokatum nominations alo jogdundo. Song wepen long soning jai ASDC pen Sikari Kathar Congress pen Kangbura Hanse CPIML pen Binarong PP APHLC pen Bikram Hanse Lapen BJP Asong pen Tuliram Ronghang Atum pen Kedamtang Aruni Phai Inkoira ke Thomani nominations alo jogdam ring tilo. Bonta kedamtang aruni phai inkoira player ni song we song ASDC song Congress song lapen CPIML asong atumpen nominations ke jogalo kache endam thu era jok Lakha Trok Bithung Reng Thama constituency along ke APHLC asong pen Bikram Hanse lapen BJP asong pen CEM barim tuliram ronghang atumbang bongsi kilik along chetan ponpo. Bonta BJP asong pen Kithurdun CEM barim tuliram ronghang pen kilik along chedan de aprangsi kangnek anglum kebat mate ke hayang thai kachipaklang amohor langsina. Kaphere Congress ta chibidro det CPIML ta chibidro det ASC ta chibidro det independent ta chibidro det non independent pen ili nural Indonesia cibito deh, kalau pak baru isi komcat hai nak logi. Ini mesti campaign committee, management committee office ini kim nak lo. Nijang Karbing long Lakhahini constituency pen ADF mate Amri Development Front candidate Elvin Teronaphan village level asai hemlong karchu. Amri Development Front candidate Elvin Teronaphan karchu hut Bangkep Akimi kachipok dundo. Karbing long Autonomous Council kilik nangte bokbom aporohut Amri Development Front atum tame do desang sipen sai kachiklem. Amri Development Front aphan kekroi bang pharokethom armu chejengdunsi ale racham pidun. Pherangke karjohut Elvin Teron pen nangke thanduna tengke non ke bangji MSC kilik ahut ongdung awut pensi haji pusi ningje pondo. Lapen haidet lote sarkar pen awarsai anta sai kapaklem edji aphanta lamchak chipipo. Non amat Amri Development Front atum do desang se vote kerega sai tengpon bomlo. Control kami klaim akimia konsep pen la phan rasdum taning doklo dake diretum ninge chithaya bang kene tu long 51% vote do non amat aga prek bang thoma candidate tuma bangke hala another 49% sila tunge chithakpo la sini tu ke KRMG phanke thang ta ne tum KRMG phanke ne tum ke chisik sepin lo ke haye phan sik ding lo la pen ke hai ta hai uji busunon batai ne tum block asorta jagiru se claim rong lo la pen ke kena PWD asorta nili IB long se kam claim rong lo la da kam claim wang pin lo Lasi government a department amuka kam paklem ji. Lapen ke school amuka rural area schoolan ke lothan ma modelo. Than seta komane surihini suri thom pilok po komane lokal somar honsi kam paklem po hala master thombang do de pinlo. Lasu osomar ke the abang ke matha the pinlo kadu go beta MBC benchinglo. Lasi lahai kam सरकार along kam claim tu dormha chu dengmo me tu kam pache claim pan mena yi lai lo ke ching se ke lapenan par ke don mekar ke ching thorja phan unan kirung paje phan bori po ye আগতো আমি বিজেপি এখিনি বিজেপি এখিনিতে আছিলে এতিয়া আমি হি মানে ক্যান্ডিডেটটো মানে অলপমান মানে কিবা আছে এটো কাৰণে আমি এখিনি আমাৰ সাৰ ইউনিট টাউনত আমি এখিনি সোমাইছে আজি
আৰু আমাৰ এই উমচুৱাইত আমি উঠনি তাত জইন কৰিছিলে আমি 5-6জন আছে উমচুৱাইত আমি জইন কৰি কিনি ইয়াত আহিলে বনাই ইয়াত আমি দেখা পাইছিলে 2জন আছে আমি উভিঙত আমি ইমান চাইছিলে আগত সি মানে একো মানে কাম কৰা নাই ৰাস্তা চাস্তা চব বেয়া চব মানে এইবিলাক কাম কৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আমি আমাৰ ছাৰ উইণ্টাৰ টাউন তাত মানে আমি সোমাই আহিলে আমি তাৰ পৰা আমি সিক মানে ভাল নাপাই মানে সি মানে আমাক নাচায় সি মানে আগত মানে 20 বছৰ 30 বছৰ হৈ গ'ল সি একো কাম কৰা নাই সেইটো কাৰণে মানে আমি এইখিনি সোমাই গ'ল Nijang Karbenglong Lakhapho Rongkhang constituency along BJP party pen kachitoidun Long Bison Beaphan MAC election kachipati ponji along Mason Angthek Kapilong PG aphan Dodi Sangsipen vote kerekpi Birta kirip dunlong atingke Rongkhang constituency angkang along Jesemet 10-bedded hospital school anchotakali kedam kiwang atuwar kijunalang Worengang hoy lapen pregjam rarakisung kacetong pon hehuyalong nili ke claim kedam PGFan chisik dinglu pusi Rongkhang constituency BJP party pen karjabdun Long Bison bepen herangke thengnu thanpachipon anchotakali PWD apil kelong pon pe pura social media hehuyalong pi umpluk aputhak sitame nili cherap chitudunji puta thanpachinipon Akhirnya kena nitum Rongkhang longke 10-bedded hospital tahe. Damne nitum dongkan si damne. Dongka long ta doktor open ko kojai to bahati to kisi kone lasi. Non itu la Rongkhang alu ang bong mat 10-bedded hospital henten ko kaman kan suni ko kuritu na ko suni lijon sa haida lo ponde lagi bandi phansi bori ko. Hai kaman pen tikan ang tulo BJP tikan ang tulo. Jer youth tum ini litai Nota youth lang matidi, youth tum ke Rongkhang longkar ike development. Toa school helahin lahelo. Candidate rang youth masih youth tumangke nilo long cipudun tak non mangke. Belek parti penda iri lo. PSLC tum da rang lo. Kongres tum da rang lo nang ditum theklong di media jota. Non ex MEC lo kanon ke do bom MP ka hai. Iklem tangun Klaim tangun dia akhirnya lah pulau je, nikan kok lo BJP government ke, nikan kok kita me, nikan ini klaim long leder lo, corona virus, corona joini sistem long leder lo, sehalai pat tangun dia kambang, non ini bang tangun tu. Rongkhang PWM seperti itu, all Karbenglong IM lagi, nasi apa sabang asap pon kita pecitang nang angkot pecitang nang lapiti, nasi asap itu pon kai po, nasi liabilities nang kenon tini lo pon te long pon lapiti. Nang li ko ana vote pen se hai kuning chepe. Bong pen arso population ong munak. Si dakwen neli na thadam teng da thang pen non more than 10,000 would silong police sini di bangin sisi. So nang li 10,000 more than 10,000 se nang li longji tulo. Sita me ke damtang MLA election hot ke 11 PS remdet ko lamsi MP ke hai pen sita me chisikar pon lo la so nang li koson pen lo ka chiri kawar thui la sa ni ba. Lamang halo su bang ke JMP mata metang susu nong ledelo, rongjo sedam nong ledelo. Local committee tu mesti dah metang tu mesti pilih kesemuan dong ke kia pordo, henten ho masih kita mang ledelo lah. Non mang lahir tu mang sok cingrum sulap lo. Si cingrum sulap lo aru afang BJP lo nang dunde tu non ke bang sulap lo. Suppose more than 10,000 would long community. Lo jadi ni kan ong tu ngobut pen. More than 10,000 sesuatu nang pahai. Kasih tulir lo. Saya klaim bang kena kang itu sabta sini lo, kangen. MSC Kilikachipati Dunjia Phan Kopili constituency pen Songfea Songpen Karjabdun Dilip Chauhan along Pherangke Tumpen Kahombridam. Non ke bangji Karbenglong Autonomous Council MSC Kilikalong Kachipati Dunjia Phan Songfea Songpen Dilip Chauhan along Pherangke Tum Kahombridam hut nangkapachini dun atengke BJP asong atum Rongruk kapaching thurponji kalisi tovar lang kisukiune kachiling ponji aphan kedam kewang awar sai piponpe school college kidunji aphan anta tovar kainu kipuke sabke sat sabka vikas pu lasi lahai kisung pen
Cipa Jokponji Pulote Kopili Constituency Arat do Anatumtap Songwe Song Aphan Vote Pipen Kapahai Ji Aphan Lapen BJP Asongpen Kithurdun Pawan Kumar Aphan Kaparempon Par Eprat Nangji Pusi Than Pachinpon কেন্ডিডেট হিচাপে আমি হেৰি হ'লোঁ পাৰ্টি পালোঁ মেইন কথা হ'ল যে আমি ইয়াত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বিৰুদ্ধে আমি আগবাঢ়িছোঁ এজ এ নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত ৰাইজৰ যিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এইটোৱে এটা ইংগিত বহন কৰিছে যে ইয়াত ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বিশেষকৈ কুশাসনৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত ৰাইজ ওলাই আহিছে ইয়াত কুশাসন চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা মানুহবিলাকে ইয়াত নিশ্চিতভাৱে আমাক বহুত সঁহাৰি দিছে আৰু আমি কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ ডেটত আমি জয়টো নিশ্চিত আপোনালোকে জানে মোৰ লাইফটো এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট হিচাপে কাম কৰিলোঁ 17-18 বছৰ কিন্তু আমি যেতিয়া ধৰক সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ আমি যেতিয়া দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া আমি লিখোঁ ক'তবা আমি দেখোঁ যে জনপ্ৰতিনিধিৰ যিবিলাক কামবিলাক কৰা হৈছে ৰাইজৰ মাজত মই যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি চেষ্টাইত হয় ৰাইজ তাৰ কাৰণে মই যোৱাবাৰো বিজেপিৰ হৈ টিকেট বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰ দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাছিল আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ যদিও দিয়া নাই আমি ভালকৈ কাম কৰিম আৰু 5 বছৰ বিগত 5 বছৰ মই দলৰ কাৰণে যিমান পাৰিছোঁ মই কাম কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ পিছত এইবাৰো ৰাইজে কপলি সমষ্টিৰ বিশেষকৈ যিহেতু কপলি সমষ্টিৰ পৰা মই বিলং কৰোঁ কপলি সমষ্টিৰ ৰাইজে এবাৰ কমচে কম কেণ্ডিডেটক চেঞ্জ বিচাৰিছে আমি ইয়াত যিমানগৰাকী আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ এই গোটেইসকলে আমি কৈছিলোঁ কৰ্মলক যে চেঞ্জিংটো হ'ব লাগে বেলেগ আমাৰ আৰু একো নাছিলে কিন্তু চেঞ্জিং কৰিব লাগে কাৰণ মানুহৰ লগত যিবিলাক ধৰক মিলা মিছা মানুহৰ লগত কথা বতৰা পতা ক'তবা নহয় ক'তবা আমি অলপ তেখেতসকলক সন্তুষ্টি হোৱা নাছিল সেইকাৰণে আমি চেঞ্জিং বিচাৰিছোঁ চবেই বিচাৰিছোঁ আৰু সেইবুলি আমি চবেই এই কথাটো হাইকমাণ্ডক কৈছিলোঁ কিন্তু হাইকমাণ্ডে আমি নাজানো তেওঁলোকে কি স্বাৰ্থত আকৌ সেই একেজন কেন্দ্ৰীয়তাকে আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে আমি ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যিখিনি মোৰ ছাপৰ্টাৰ আছে এই ছাপৰ্টাৰসকলৰ লগত আমি একবাৰ নহয় বহুতবাৰ বিভিন্ন ধৰণে আমি বহিছোঁ বিভিন্ন ক্ৰছ মাধ্যমেৰে আমি বহি আমি আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এটাই কৈছে যে যিহেতুকে টিকেট নিদিলে গতিকে আপুনি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি হ'ব লাগিব আৰু আপুনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লেও ইয়াৰ পৰা আপুনি কণ্টেষ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই এই ৰাইজৰ ভাৱনাক ৰাইজৰ যিটো আৱেগ অনুভূতিক সন্মান জনাই মই কপলি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম কিমান ভোটত Dorbaguri constituency along BJP party pen Karbenglang Autonomous Council Bangphu Kangbai along Kachitoidun candidate Richard Tok be upon Dolamara Arat do an Chingrum si Dolamara Cultural Complex sa Hemalong Kangthum Karniamai Kipamanpon Dorbaguri constituency along BJP party candidate Richard Tok be upon KCS pen Danglok Suri Hawar Arata Chitong si BJP party candidate Richard Tok be upon Kangthum Karni Aliralon Kipipen Karchomai Pimanpon Bangso Maylong BJP candidate Tok Biasang Hopen Kaning Jepon Atenke Jesemet Dorbogri Arat Nangchirap Nangchitu Dunangji Lapen Ningkan Pongbong Keklem Uni Asai Du Anta Nang Pahaipon Pulote Keklem Patangpon Lapu Pusi Lamchak Cipitika kirap kipajir pondong loma ba kirap pon pidang ba lapin ladak na chitong dorap ko ning samang samsima lahai putha nang tu phanili isi penang taklang konje phansi nang tu phanili apor en kono Jadi ke malasi 60 crore. Malasi 60 crore pengedi tangte la pini la bangso la MSC recharge tok di pangkang kum kani di phansi nang dike nang itu lo kedi Oh, kalang lo. tangte la nang nang kidu na long la nang tu phan kidang ki bang awar sai bangi ko piko sona jalo ni Jadi tumpan ke gari basi nang kan tum yipu setami ni tumbang ining tahom hadi. bangju le kedi Ke me bangju. tangte nang hin tan pasrai re pin a hok lam ti thanta non kidam tang ningkan pongbong la MSC recharge tok be lang ni ki claim kidam ko piko sona ningkan samdun la son duma Oh, do. do kedi Oh. Surai re pin lo kedi Cerai repin lo. tangte nang li ning thema la non MSC KCP examin non duda po la sila MSC recharge tok di hai beki la so ni kima thadu mana Oh, ni itu. hai beki kedi Hai bagi. Surai konte son hang thai so tangte ni apang sina ni men masih panik tha Niling neng ke kating kruk. kading kro kedi nandi gona apelo ne
Sudah malah sih. Nali PS nali tuang PS bangke. Malah Malah kedi. Nanti lah nangli pen ningget hala MSC recharge stock di highway gima. Oh, highway di puning cithelo nilita. Cithai bek lo kedi. Oh, cithelo. Cholo lante lah ningkan phong bong ang niki kleng kita malong. Ningkan sampik la sana ni cithelo ma. Oh, cithelo nga ek la bangke. Kalang kedi. Nangli yang sila bang so kini hai lo te kupilo sa klem cheng ke. Klem cheng ni sini jual baguli ada kalau jual baguli haba haba buat akisun bola. Tuan abang kinang son ko. Whatsit tuan bang dekoi abdi kisi. Ini nangli pen tiket harap pen tu di nata. Ang citong nundang pen kopi polo lah tu. Hangala mobe nila jumpa ni sini minggu ke dia ko. Jadi ze parti apa nak jum kam chen ko nak. Nangli kuana ko pen haji ko ninge thedo. Om dung aku pesi haji ada MP election atau MLA election MEC election. Kita kami kapek tu MEC lokal lokal kapek lokal MEC lokal de performance atau personality lah ko. Jika datang 2017 penjongsi nili. Om dung aku pesi sepuluh tu. Kalau sur Kongres ke pot plan. Kita nanti orang mau habis itu. Kita nanti orang cuma thalu. Memang sih Kongres kita pensi cidadi tapi itu apa? Baik. Hai vegji. Avec je kedi. Nangli men cethanik gima. Nili men ge Lucia rong hangpi. Oh. Toh. Nei. Nangli kona pelo nente. Nili ge Japijuri LP school head teacher lo. Kalang Ini kedi. ge alang lipan nili sitami ningi ching duk dunji la pen alang lipan. Aning kapa the dunji la pen alang lipan ang su se RD pi dunji pan sini litawang. Kalang kedi. Nanti nangli pen thanik tha. La recharge stock bi koson lo nangli chingki misen ma. Mungkin mesen. La non kitam tana nikan phonang li ruling data pista mi nangli tumpan. Nakirap la son to ma. Do ong cholon nili pancot che he. La alang li hem ke dam pli. Apana bang lingta akang hon akang jinso alang kai ta do. Chingki mi o ma. Cingki meo. Tante kedi. Nanti alang li pan. Ku chora alang bali laki. All Duar Baguri lancha takali Duar Baguri pen akaprek a constituency abang ku bang pitum ta kacekrong dam thabat tuman ningke alang lipan alang like lahai polo plak dunde hat dak yong sikip kelelo pulo tangte ariang sei alang li toite Kalang kedi. Nanti lah nona le tungkang hong plong ke ente kopi pasi kang hong plong lo. pini ke alang li dak Duar Baguri a constituency pen ke alang li phansi BJP candidate alang li si tiket cipalong dun iglok lo ama sini li tum ke alang li panding ching duk dunji kacuru dunji ining ceparong dunji pan sini li tum dakang hong Nanti lang li highway gima. hai jiong chot lo Confident. with confidence lo alang li ke hai vekti kerem ni alam Thek long tik lo. Apram pram dak karri klar bor sitami avi sitami non alang li MVC ke mandun chot sitami alang li man mi det lang sitami alang li ladak domora long biar take pi ke nang di mas sitami ban lo alang me big lo son sitami stadium ban cheng lo ako la pen state la pen ladak istatu ha hai lang hai ke thek long pen ining the big lo non ini tum ninga che teng ke hai nangi Hai nahi kedi. Tante lang li ke non apas tami MEC do bomlo tante la alang li la ningkan phong bong pini ke kleng bedam la son ningkang sam la son do manang li. ke klaim ke daw bang ke ni tum than te samirat ke krong lo ke dam tang sa social media lo pinang ang ni ke klaim akam ta pen alang li rara pan ke klaim akam bang ke pinangan rara tum ke long do ta pen rara tum ta pinang ani kang sam do la pen ni ka che do sinon e boya la non ini bang ni tum akan ni del kan tum ini bang ke kangkung kali tu sistem ni tum paman pon lo tapi ni tum ongdung amunit ke pacitong hi pacini tum kabori pon do Aruni phaing koira phorni ada por phai kresia por malompen sangpi kadom terang pia phan apuling tinalong kangthum karni lapen karchomai peman pon Sarupathar constituency BJP candidate sangpi kadom terang pia phan karchomai long Sarupathar mandal committee amepu Lokhiram rongpi elections in charge Robi rongpi Nasing ronghang lapen kethe kidingetum chetongdun wo phonga puling rongdo puling Tingbauti polling number 3
Dilaujan apoling, Sarkimi Phangcho apoling, Rongkimi poling, Pitiadong apoling, Adorso apoling, Paklangso, Hanjang Langso English, LP School apoling, Lapen Hanjang Langso Assamese School apoling, Along Ongdung Aradatum Jetudunsi RDP don. Kadom terang piapan Ongdung Avut Pipen Kapahai dun Vek Jiapan Sarupathar Mondol Committee Amephu Ahinpen Lam Theke Jalong Pen Kachitong dun Do Anaphanta Chunding Report. Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe Report Card News. Pinia da birta ke lapan sikang ton iglo domi thak me kurwang thu.